Santos Siago si kayo. Ibaan nyo kami lamot sa biyahe mi. Wala tayo natan at bulos na nasinto. Diya at Pangasinan. Manamas kami at Binday Dam. Agoy! Don't Wajan panic, kami it's la. organic. Agmila ka videos, pinanluto mi. Kain na Excited naman kami sila. ba? Adobon Welcome to manok. Anchor TV. Makakalag kayo ha. Gwapo ka Number one. kinit. Saan yung salmon and red sauce? Kuha kayo. Salmon and red sauce. In Tagalog, sardinas. Masamsami. Yummy. Ni fried rice lang yung tumbok. Lihat dalam ni fried rice lang. Agang ganun na po may Fried baaw. rice. Tara, let's go. Panamas kami lang. Agoy! Relax na relax si Kaya. Direksyon si Kaya Kaloy. Ang betul-betul. No laki dyan, ngapi paga. Tanggapi entrance fee. Wala bayad to bala may kubo. 150. Agoy! Pagyot ka lang mo, chow. Ah, Manli ka si Potpot. Otage, pasok! Round 2 lalamot, panangan mi lalamot. shoo, shoo, shoo. Alik di way boses to tayo mga kansyon. Ang butulay ko yadik. Pangit yung camera ka talaga. Alil tuang layla kaldero. Angas ka nga, Rolly. Agay lata alay. Idan na yung replay so reaction ng Rolly. Kasumpal minangan, pasumpat kami la. Salamat at inibaan nyo kami. Mananangan tilamot at ang tumbok ya palalakbay mi. Salamat ya balagad si kayo namin. Agoy! Please like, share, and subscribe. Antol TV. Salamat mga Antol!